the strength that we need to stay afloat in our daily grind. Amuyo, Isaiah chapter 40 verse number 29. Isaiah chapter 40, irugik kakabsat. Ito'y message tayo, Isaiah chapter 40. Okay? Irugi tayo kakabsat, verse 28. Di kaya yan ang ngeg, nga ti agnanayon na Diyos ti Apo, tinamarswa kadagiti pong tutidaga, saan na kumapoy, ket dimet mabannog. Awan ti makasukimat ti panakaawat na. Isu timang pabigsa iti nakapoy, ken iti dayjay awan ti kabaelan na, isu pawadwaden na iti pigsa. Uray pay dagiti ubing kumapoy danto, ken mabannog danto, ken dagiti agtutubo, matuwang danto a matalipupos. Ngem dagiti agpanuray ken tiyapo, pabaruen danto dagiti pigsada. Agpangato danto as si papayak, akas na agila, agtaray danto, ket di da mabannog, magnadanto, ket di da agkapoy. Apo Diyos, agyaman kami, kadeto'y kami magagan nga mensahe, ituloy mi, deto'y lesson mi, the strength we need to stay afloat in our daily grind. Usto apo di ko namti sao, mabannog kami, matalipupos kami, agkapoy kami, umay apo Diyos, digito'y nga banbanag. But thank you that you have promised that you will give power and you will increase our strength. Tonight, Lord, help me as I preach this message. In Jesus' name we pray. Amen. Another verse, Psalms 29:11. Psalms 29 verse 11. Okay? Psalms 29 verse 11. The Lord will give what? Anat ito, tiyapo? Kanakakatpigsa no napigsa ka. No, He will give strength because God knows we are weak. We faint. We grow weary. The Lord will bless His people with peace. Sino kada kayo kabsat? You feel you are weary. Yes. So mga of you feel you are fainting. No fainting ko na tayo. Saan lang nga physical nga agkapoy, no di ka tikaungam, agkapkapoy kan. Anybody? Sino kada kayo kakabsat? Iti, ano tayo may isa word na tayan? Matalipupos ko na di Ilocano, iso di jay. Okay? Praise God. God gives strength. Ngayon iti dahi nga message, ipakita kada kayo kakabsat, nga hanlaan nga naimpesikalan. Importante, ipigsa nga naimpesikalan. Okay? That's what we always pray. Lord, kanak ti salon at kirid pigsa. You always pray that. Amen? Ikanak apo ti salon at kirid ken pigsa. Imamu yung kabsat, uri da salon at kirid ken pigsam. At dapay da duma nga importante nga strength nga kaya tiapo nga itad king ka. Number 1, God wants to strengthen you with number 1, His favor and blessing. Favor and blessing. In 2 Chronicles 1:1, kinanyot na pasama kini King Solomon. King Solomon, the son of David, was strengthened in his what? Kingdom. The secret to the strength of his kingdom is because God strengthened him. And the Lord his God was with him and magnified him exceedingly. Ipagpakita na dito yung kakabsat, uri na leing ka, uri adutam ammom, ni Apo Diyos lang iti adda kabalinan na nga makaital ukeng ka. Iso lang ti adda power na, that's the word, power, favor, and blessing. Ket ti prayer ko, amin tayo, kakabsat, ket i-favor ko matiapo. God's grace is already upon us. But you know, the secret to having this strength, this favor and blessing from the Lord, at nakita tayo, hindi kakabsat, number 1, masapul ngay aywa mitiapo. Number 2, humility. God resisteth the proud. No, da kinapalangguad tapusong, God cannot give you His favor and grace. But He giveth grace to the what? Humble. Nakita tayo pa biyag ni Joseph, what God did to him. Lumapinaya dayo ti pamilyana, he became a stranger in Egypt, a slave, but he was a prosperous man. What is the secret why he was a prosperous man? God favored him. Would you like God's favor upon your life?
So nga malaksid nga ti kararag mo, ikanak apo ti sanon at kirid ken pigsang agubra. Hanlaeng. Apo ikanak ti favor ken blessing mo dagiti aramida kapo. Bendisyonam digiti amin na ganwat ken panggep ko apo. I pray that you will intervene. Amo nakaskas daw no ti apo ag-intervene. Iturong na digiti tattao nga dapat mamit mo. Digiti nagrigat nga aramidem no ti apo dag-intervene nagalisto na pardas. Amen ba mga kapatid? Kas lagi ni Pastor Junita ket deti sitwasyon ti building construction tayo. Makita ti favor ti apo king kuana. Iturturong ti apo isuna kakabsat. Ti lubong ko nada na itsamba nga mahaan ti apo insabot na. That's what you call favor and blessing. So if you look at your life kat makita nga kasla apay nga tanga, permi nga ipangkuamin nga nagbasit ti magudilan. Talaga nga ipangkutamin na pigsak yung apay kasla nagbasit ti mag-akamplisar. Kala nagbasit ti magudilan. Maybe awangking ka di favor ti apo, awangking ka di anointing ti apo. Why? Maybe because God said, ada something wrong tabiyag mo. Kaya nga i-correct mo deta nga banag. Or maybe God said, ada pride king ka. Masapo na matukol. So when you are able to check this thing and get right with God, the Lord's favor will be upon your life. Amen? So makita yung kabsat, this is a very essential power and strength that we need to pray. You need to pray that for your pastor, pray that for your life, pray that for your children, pray for that. Nga ito tiyapo iti church tayo. Amen? Okay, God's favor and blessing. 2, we need also the power to overcome all kinds of situations. Ado kada kay nga kakabsat ita ti masaksakit. Ado ti ospital. Kasapulan ti pinansyal. Ado dagiti parparikot. You know, you are experiencing a lot of disappointments. Amoy disappointments ti napaay ka. Difficult, rigat, hurting, and miserable situations. Kadagiti nga kanito kabsat, when you are experiencing that, umay iti panagkapoy. Hangkadi. Hangkay kapoy ka kabsat? Ano mapasamak no? Kapoy ka, gapot disappointment, difficulty, hurt situations, and miserable. What happens to you nagkapoy ka? Awanan na kakabsat. Awanan, nagkapsot ka na eh. Okay? Hanggang makapagpatuloy di pa nagserbim ti apo, agsaper ka, agsaper ti pamilyam, agsaper ti amin ng kabsat, kasi agkapoy ka. Now, that is human, but God wants to give you strength. Tapno ma-overcome mo, the power to overcome all kinds of situation. Habakuk 3:17-19. Nga uray, you know, kahit walang-wala ka na. Oo, kahit pa tinalikuran ka na ng mga kaibigan mo. Oo, kahit nasaktan ka pa. Oo, kahit mahirap ang mga hinaharap mo ngayon. You can always find joy in the Lord. You can have a contentment. Kat uray kastoy digiti pas pasamak, adalat ta regtam. Narigta ka latta, natibger ka, napigsalata di pakinakam mo. Deta kakabsat, han na ma-produce ti positive thinking, aggapugan apo. So kunan ni Apostle Paul, I can do all things through Christ, which, what? So uray han nga napintas ti sanun at muta, itata, uray agsaksakit ka, dahil iti kasapulang may strength. Lord, give me the joy and the gratitude to go through my situation right now. Mabaling nga kadakay nga daduma, hanyo pa'y nga masapul ita. Dahil nga absat, but later on, you will need this. So take note. Okay? Number 3 that you need is wisdom. Okay? Dito tinagpatinggan tayo di Sunday afternoon. Wisdom. Wisdom to work is smarter, more efficient, and more effective. Ang wisdom ba ay strength? Anong mas pipiliin mo? Lakas ng pangangatawan o wisdom? Why? Why wisdom? Because wisdom can compensate what the body cannot. Ecclesiastes 7:19, the Bible says, Ecclesiastes 7:19, wisdom strengtheneth the wise more than 10 mighty men which are in the city. Would you rather be one of the 10 mighty men or would you rather be the person who has the wisdom? Hello? Kayat yu ba nga da kayo DJ 10 mighty men, uno da kayo DJ wise?
So, anang orti strength ka kayat mo, jay mighty men uno wisdom. Therefore, ask God, Lord, give me wisdom. So, nga ni Solomon kakabsat, kaya't nakapimpintas iti panangidalan na panangituray na tinasyon. Why? Wisdom. Hindi ko na tiyapo keng kuana, ask what you need. I will grant it to you. Kuna ni Solomon, who can judge these great people? Lord, give me wisdom and understanding heart. God granted that, and what happened? The nation was blessed. His life became a blessing because of the wisdom of God. Every day, don't fail to ask this from God. No, adob ubram ita, estudyante ka, kakasi ka review. Di ka matla, daw mo la dumkot ta panunot mo. God is telling you, oh, it's time for you to humble yourself and come to me and ask for wisdom. Oh, o garamit ka ti project, apo, ikanak ti wisdom. Tapno iturong mo ti panunot ko, apo Diyos. Kanya mga ramidang kakabsat, ask God for wisdom. The Bible says, if any of you lack, that means acknowledgement. You need to acknowledge God's wisdom. Nakunam, apo, I want your wisdom, not mine. I will not lean on my own understanding. Trust in the Lord with all thy heart, lean not unto thine own understanding. Many times, kakabsat, we are too confident on ourselves. Diti agkararagan ngay kanatay ti apot wisdom. Basta, go tayo latahang kakabsat, dawatan tayo ti wisdom iti apo. Oh, no, the problemam ita, at masapol mo, hala nga solusyon, wisdom, nga makapanunod ti solusyon. Ti apo, He can always solve your problem. But He wants you to experience His wisdom to solve your problem. Oh, no, ado ti utang mo itata. Apo, ikanak wisdom ka sa nga matarkasak amin dito. No, the business mo. Apo, ikanak ti wisdom nga mapadakkel ko dito. No, dakkel ta business mo. Apo, ikanak ti wisdom nga mang-manage. Kasi amuyo kabsat, any responsibility and even blessing, no, awan king ka ti wisdom, perjen na ka dito nga business. Perjen na ka, dahita nga blessing. Perjen na ka, dahita nga position. So hanggang bali na blessing kan. Why? Because you don't have wisdom. For example, let me prove my point. Di ba ti cellphone blessing? Itad mo ta ubing. Blessing ba? Hindi. Sisirain lang siya. Bakit? Walang wisdom. Ang 100,000 ba blessing? Yes, but it depends upon who has the 100,000. Kung ang may hawak ng 100,000, may wisdom, malaki ang magagawa ng 100,000. Pero kung ang may hawak ng 100,000, walang wisdom, masisira siya. Look at the prodigal son. Di ba naala na tawid ni tatang na, di ba? Pero awan wisdom na. So anong nangyari? Nasira siya dahil ba doon sa tawid? Hindi siya nasira dahil sa tawid. Nasira siya dahil walang wisdom. Alam mo makakasira sa'yo at makakapagpala sa'yo? Hindi bagay wisdom. During nagbasit ti adaking ka, no, dati wisdom ti apo, mapaadom Ngam uray nagadu ti adaking ka, no awan ti wisdom iti apo, mapukaw amin Wisdom, yan ang isang kailangan natin. Oh, dapat ikararag mo ti biyag mo. Look you only have short life to live. Oh, numanong to mo, teenager ka, apo ikanak ti wisdom, tapno di sumardong stage ti biyag ko, prepare that. Halimbawa, da kay ngagbasbasa, hanggang dito bulbulakbol ti ubrayo. Hanggang dito giyalang-alang. At the time ti panagayayam, at the time ti basketball, at the time pa nagbisikleta, at the time na di kita kakabsat, ngam hanggang isut pagbalin ng nga main. Kasi han nakamatulungan dito, tas sumardo nga stage ti biyag mo. Leisure lang yan. Minor lang yan. Huwag mong gawing major. Ang mahirap kasi sa mga bata ngayon, yung leisure ginawang major, yung pag-aaral ginawang minor. Mawatan nyo, yung major kan minor. Baka, makita, di ubing. Yung leisure, amoy leisure, tayo ka lang pag-relaxan, isumot in focus dan kakabsat. Isut pinagbalin da nga main. Anak, maitulong naging kadeta, ito nag-asawa ka. Ano maitulong naging kadeta, ito nagsapol ka trabaho. Hanadakas ti at the leisure. Pero dapat amom nga panunutan, hana isut main deta. No pinagbalin mo nga main, kakaasikan ito no sumaro nga step ti panagbiag. So, di pa nagbasam timin, ikasum tagbasa. Hanabali nga umuna nga lipas amin, agbasa ka, leisure, secondary lang, no at the tempo. Dapat ti leisure, no at the tempo, lang hanga isut isang sarakam tempo. Hanga isut i-priority deta leisure.
No, at the tempom lang kasi at the mas importante, kakabsat. Estudyante, are you listening? Mahalaga yan. O kaya tayong mga magulang, i-exercise natin yan sa ating mga tahanan. Amen? O, siyempre, da kayo, pag dawdawatan yung kwarta, nitatanggan na lang yung lang, di ba? Malaksid, di kiti working student, pero pag dawatan ti kwarta, nga igatang mo't pag leisure mo, nitatanggan na lang mo. So nga, tayo po tatang, kananang, i-exercise tayo nga, o anak ko, no, deta gradum kat bumaba, agad sorry awan deta leisure kasi importante pa nagbasa. Amen ba? Yan ang tinatawag na wisdom. So nga, ti tao kakabsat, no awan wisdom na, talaga nga nakapsot. Hello? Nakapsot ti taong awan wisdom na, nakapoy ti taong awan wisdom na. Si hanlaan nga ti strength physical, no dikat jay heavenly wisdom. Amen ba? Permine, mayat ti pa nag-amen na di Facebook, ag-amen kayo. Dita Zoom, ag-amen kayo. Amen? Oh, so I hope, por nakita yun, dita nga ba nagkakabsat. Okay? Oh, halimbawa, wisdom, amuyo ka di nga ti cheerful giving, kat hanla nga, it's an issue of love. Tipan ng third, hanla nga, it's an issue of faith. Amuyo ka di nga tipan ng third, it's also an issue of wisdom. No cheerful giver ka, ada wisdom mo. Why? Because ang mom, jay nang ipanam, jay dapat nga pang ipanam. In fact, cheerful giving is in the book of Proverbs. The book of Proverbs, book of wisdom. The whole Bible is about wisdom. But particularly, the book of Proverbs, puro wisdom ang pinag-uusapan dyan. Anong sabi doon? Honor the Lord with thy substance. So no, the kwartam, hamin yun una ti apo, hanga wise ta inobram. No naggastukan, nga diminlasin tay tights, hanga wise ta inobram. No nagadot, ginatang mo para ti bagim, kat dim kaya nga tapatan deta, tapno itad mo nga para iti apo, hanga wise ta inobram. You see that? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Kaya ang pagbibigay, wisdom din yan. Makikita mo kung inilagak mo ba lahat ang pera mo doon sa maiiwan, dito sa lupa, wala ka man lang, you didn't lay up treasure in heaven, that's not wise. Kaya, alam mo, ang giving, it's a matter of faith, right? Kasi nung tad ka, agtalag ka ti apo, i-provide natin needs mo. Amen? Oh. Number 2, the giving issue of love. You can give without loving, you cannot love without giving, right? Oh. The giving issue of grace, parabor ti apo. But, giving is also an issue of wisdom. So I pray that all of us will grow not only in the grace in giving, but wisdom to give. Kita yung kapsat? So nga, awan ti area, wano aspect ti biyag mo nga dim kasapulan ti heavenly wisdom. Okay? Oh, next. Dahil ti may kapat kapsat. So di number 3. Another strength that God wants to give to us is God's sufficiency for our inadequacies. God's sufficiency for our inadequacies. Ano ka na sa deto yung kakabsat? Amin nga areas mo deto. Okay? But in 2 Corinthians 12:9, the Apostle Pablo, he is a apostle, leader, started many churches, katadot kayat na pa yung aramida na para ti Apo, pero ada inaramid ni Apo Diyos kayong kuwana, di ba? Hello? May ginawa ang Panginoon kay Pablo. Ano dinaramid niya po Diyos kay Paul? Inikan na iti thorn in the flesh. Dito yung thorn in the flesh, sakit, physical. Okay? Dinawat na ganapo, Lord, take this off from me. Ngayon, iti formula ni Apo kung nanahaan. Because no adult subtraction ti biyag mo, ijay to, ti result na, can you imagine, the formula is subtraction. But the result is product. Amoy iti product. Product is the result of multiplication, right? Ano kung mat result ti subtraction? Anat result ti subtraction? Nyo mo? Difference. Oh. Ngamahan. DJ subtraction, naawanan isuna kang absat, di ba? Naawanan ti health. Subtraction. Anat naging result, DJ subtraction na. Product. Nagmultiply ti ana, grace ti Apo. Amazing ti formula ti Apo, di ba kakabsat? Oh. 2 Corinthians 12. Kinantay di formula ti Apo. 2 Corinthians 12. Inadequacy, subtraction di jay. Awan nak ti kastoy, awan ti kastoy, awan ti kastoy, awan ti kastoy. Pero ijay gayam kakabsat, nga ti Apo, pag multiply na ti grace. O, irugitay kakabsat, irugitay nga basan di verse number 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh. Halagay nga subtraction, addition pa
na ikanak ti sakit. Di pa nakaitid ti sakit, naawanan isunat sa lunat. So addition, subtraction, equals product. Di ba? Oh, the messenger of Satan to buffet me lest I should be exalted above measure. For this thing, dinawat ko ti Apo, Lord, remove this from me. Tanggalin mo to sa akin. Anong song ba ti Apo? My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Kuna ni Apostol Pablo, kay kayat ko nga ruden, tay maawanan. Most gladly therefore will I rather in my infirmity, that the power of Christ may rest upon me. Amin aspect dito, pati physical. There are times kakabsat, nga ti Apo, ipalubos na agsakit ka. Aglalalo no dete, mabalin nga maitapat pa, maibaet, digiti nga senaryo, digiti nagaduti kailangan nga obraan, tos bigla kag sakit. Apay nga ta kakabsat? Well, kung natiaboking ka, anak ko, tapnon ti kasta, dito balay gimto, kangkat paraburhan. Mariknam tiyang kanakapoy ka, kararag ka kanyak, ikangkat ti parabor, tapnon, ijay balay gim, siyak to ti glory. Kukwak to, it's me, it's my grace upon you, not you. Hello? Iso nga, hang kayon nga makikigtot, no apay nga, adadigiti sitwasyon. Iso nga, whenever situations come, at first, masurprise ka, pero lagi pong dito, wait ti Apo dito, tapos may experience ko di grace. Dito, all things work together for good. So, kati Christian kakabsat, no dete, agkaroon ti miserable, uno ag problema, adalat tatarayan, di panunot na nga something positive. Deta ti advantage tayo. Hello? Adatarayan, di panunot mo, kung baga no kuma bola, mapatit, dete kas lang, spike na nakakakabsat, ngem adda pagfulam, nga promise ti Apo. Diba? Adda pagfulam nga, kunamket, dete nga napasamak kat napimpintas ti isukat ti Apo. Adda kas jay meron tayong ganon. Oo. Kaya, dete ti strength kayo ti Apo, sufficiency for our inadequacies. Okay, continue. Okay, 10. Therefore, I take pleasure in infirmities. In reproaches, Ilocano, gapuna mapnekak. Kadagiti kinakapoy. Kadagiti panakoy uyaw, kadagiti pagkaskasapulan. Sino ti adot pagkaskasapulan na ita? That's called inadequacy, not deficiency. Inadequacy, kurang. Sino ti kurang na? Sino ti agkurang? Agkurkurang. Ha? Aminan yung kakabsatay, giimayaw. Na yun. Dakay dita som. Sino da? Kurkurang ita. Kurkurang. Pero nga marigatan ta calculator ti pa nag-compute na usahan na maparwar. Agkurkurang ka. Okay. Anak ko na. Necessities. Pagkaskasapulan. Kadagiti pa nakaidadanes. Kadagiti rigrigat. Gapugan Kristo. Inton nakapuyat. Sukatan tayo. Inton agkasapulan nak. Anak ko na. Iso iti kapigsak. So, lugayam adadigiti nga sitwasyon, iso ti contrary, kumbaga ironic, kunada no ka, ti English, ironic. No kaano kakabsat nga dete, humanly speaking, ada rason mo nga maupay, ngam isot kapigsam. Why? Adaging ka di grace ti Apo. You know? God's sufficiency for our inadequacies. Kaya, ang buhay Kristiyano ay tungkol sa biyaya ng Diyos. Ibiyag ti may sa Kristiyano kakabsat is always about the grace of God. So no Christian should be complaining about life. Why? Because DJ dapat nga pag-complain na, isukayam ti dapat rason mo nga dumawat ti parabor. Amen ba mga kapatid? Deta, God's sufficiency for our inadequacies. Last, number 5. Another strength is the strength to stand for your faith and to overcome evil. Adot Kristiyano nga dito iti kasapulan na. The strength to stand for your faith. Agkom-compromise ka, absad, makitayo tayo. Dapat ag-stand ka. Awang courage te nga minuto, dumang ag-stand eh. Awang courage te nga ag-stand nga, hangka makianamong jayrong. Makianamong. Hantay kayat ti pasakit ti tao, makapasakit ti tao. Di tay kayat ti makapabain ti tao. Di tay kayat nga maapektaran di relationship. But you know what? Even if a relationship is important, mas mahalaga yung relationship mo sa Diyos.
And you cannot sacrifice, DJ pleasure ti apo ken ka, gapulaang tadim kayat nga mapasaktan iti sa bali nga tao. There is a point where relationship with men is very important. But there is a time when Jesus said, "He that loveth father, mother more than me is not worthy of me." Dayjay nga context ipagpakita na ito. At ang amin, point nga, relationship is more important than money. Tama, relationship is more important than things. Tama yon. Pero doon sa context ng anong pipiliin mo, relasyon o material things. Diba? Pero itong pinag-uusapan, it's not about relationship versus things eh. It's about human relationship and God relationship. Yun yung kapalit dito eh. Hindi yung relationship with men and things, hindi yun yung kapalit eh. Ang kapalit dito, di relasyon mo tiyapo, nga padayawam ti tao ket tiyapo mapasaktam. Hanabali kakabsat, nga napasaktamon tay tao, napadayawam la ket tiyapo. It is on that regard that you need to pray, God, give me the courage, the strength, especially no, adot friends mo, di ba? O, adot ti classmate mo. Eket, kunadaking ka, ag-tiktok tayo. So, anat aramidem? Lord, kunam, ikanak ti strength nga mangibaga kadakwada na I cannot participate on that event. Hello? Tulungan na ka mangibaga apo. Ibaga magagabsat. Kristiyano ka eh. Let your light so shine. Be a witness for Christ. No witness. Awan witness nga agguli. Magti-witness agsao. So, be a witness. That's what we are. Amen? Kat I would like to encourage you, absat, hangkay nga agam-amak. Kat pastor, nung arod kastoy, hanabali nga mapasaktam ita jay tao, ngam later on, makita nanto, usto jay inaramid mo. Basta agyan ka jay side ti Apo. Just stay on the Lord's side. Tikang ka nga ibagbagan ni Pastor June, stay on your conviction. Stand on your conviction, kunana. Stand on your conviction. Eket, no iso ti pangguraan ti tao king ka, awa maaramid mo ah. Ngam deta, you will do something against your conviction just because of the person. Awatan yung kabsat. Aramidam ti banag nga maibusor di conviction mo, awan to peace of mind mo. You will be a slave of that person. Agbaling kanto nga slave, di nga tao kakabsat. Kasi, you are not free to stand on your biblical conviction. Why? Because you fear men. So you're a slave of fear. Or you try to please men, men pleaser ka. You become a slave. Tawatan nyo nga, absat. Iso nga tayo nga Christians, deti ti masapul tayo, especially in the last days. Hanla nga di aspect nga, apoy kanakpigsa nga gubrainal daw, wisdom nga magakamplis di gitoy, pero sa usaping pananampalataya, sa usaping Kristiyano, sa usaping paninindigan. Especially every day, we encounter a lot of temptations. We encounter a lot of evil. We encounter a lot of, reasons nga ag-compromise tayo. So as a Christian, ag-stand ka. Naragsak ka nga ron kakabsat nga agserserbi, agkangkanta ti para ti apong ang ti biyag mo, Monday to Friday, kat ag-compromise gayam ti lubong. Awang peace of mind mo kakabsat. I don't know if you are peaceful as a Christian, ha? Pero as far as the Bible is concerned, awang peace of mind mo. Nga ti apo mapasaktam katagbaling ka nga adibo ni tao. Ti talaga nga peace of mind kakabsat, dete uray na paguram di tao ngam si kakararag ka nga later on maawatan nanto, ngam nakapag-stand ka ti apo, dayjay tinapintas nga rikna kakabsat. You have peace of mind nga naaramid mo di usto. Uray na pasaktam di tao. Anyway, you can pray that God can enlighten the mind of the person. Oh, nawatan yung kabsat? So let's stand to on our biblical conviction. Let us stand on the Lord's side. Kuna na di Joshua chapter 1 verse 9. Look at it. Joshua chapter 1 verse number 9. Have not I commanded thee? Bilin ti apo na ito, ya. Be strong and of a good courage. Be not afraid. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Pero there are really times when we stand, there is a conflict. Why conflict? Because the preference ti tao, sa bali ti tao nga mingkat umununa di convenience. Umununa ti human pleasure. Kat si kaka-Kristiyano kat pamati Biblia right ayaw ng tao yan. Asin ka, masaktan da kasi maabgasan da. Why? Because the salt
Na ipamuyan tasugat, maapgas, tama ba ako? Sabi ko nga sa mga young people, tignan nyo maigi ha. Sabi ko nga sa mga young people nung Friday, na kaya nga young people, listen to this very carefully. Kasi nag-fellowship kam ti young people ti Bagara. No surrounded ka iti unbelievers, ket komportable da nga mga ramid iti dakes, nga kaslaman lang, awan ti paka, te handa nga makonscious nga dakad jay. Dapat damagam ti bagim no agis isten ka uno saan. Damagam ta bagim no agsilsilaw ka. Because if you are really shining as a Christian, kat unbelievers ti kakadwam, sigurado kakabsat, nga kunada, ayang kay unay kat ada pastor, dito kunada, definitely kakabsat, no talaga nga agis-isten ka. Ngam no, you are always compromising. People are comfortable to do their worldly things, kat adda ka jay. Kat am-amu da kakabsat, awan man lang ti kaslagsaw nga, uy, hangkay unay kat adda ti baptist dito, adda ni sister dito, adda ni brother. You must ask yourself if you are really, apo ko nam, madinsa dito, ikwa handan sa makita ti testimonyo kanya kon, apo ko naman. Apo, di da kan samot makita kanya kon. Di dan samot, amu da nga baptisa kam, di dan samot makitan ti isten kung akas baptis ko nam. Kat data ti aspect, dahito iti kayat ti apo nga itudking ka nga istrek, kam dapat bigbigam kakabsat, nga masapol nga agisten ka. Ngam nakapoy ka lang, kat kunam ikanak ti strength nga rod apo. Tama ba mga kapatid? Di ba? Dagbayat no dete, kas pagarigan, anteg merienda, kung na digiti classmate mo, siyempre, friends mo di kita, di ba? Kat kanayon nga ibagam, agkararag tayo pelang. Agkararag tayo. Anat mapasamak later on, automatic ton. Anong to kunadaging kan? Ala, i-frame nga ruden na sister, kunadaging ka. Ala, i-frame nga ruden brother. Dayjay nga banag, babalin ka kabsat nga kasla impakatawa, di pa nang ibagadaging ka, pero you are comforted nga, apo salamat. Ramdam pa rin nila yung aking pagiging Baptist. Ramdam nila yung aking pagiging Kristiyano. And for that matter, agisten ka kakabsat, ibagam, hanggang amat. Hello? Unuhaan kat agpakararag daging ka, dakay tinapig sa kararag na, alaman sis, alaman brother, ikararagan na kan pakararag mo man kang pastoryo. Yan ang mga magandang testimony. Okay? So be strong and obey good courage. Be strong and obey good courage. Okay? Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Ti apo ti pangalam ti pigsam tapno ti kasta mai-fight mo lata Diyos to kakabsat. Hanga dete puro men pleaser telatagan kanayon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, etc., etc. So, spiritual warfare, ano ipagpakita na dito? As a Christian, we have a spiritual battle. It's good nga tibiyag mo on the aspect of career, on the aspect of family, mariknam nga, wow, the favor ti Apo, the blessing ti Apo. Pero ti number one, kat day faith mo kakabsat ti agsyайн. Siyempre, lahat yan, bunga din ng panalangin, bunga ng pagsunod mo sa Panginoon. But in our witness to the unbelievers, that iti issue kakabsat, they witness tayo kadigiti unbelievers, masapo lagisten tayo. Okay? I hope na-encourage kayo kadeta kakabsat. Kat dogis struggle ka itang nga madama, kaya't pampanunutom nga damapasaktam, pampanunutom nga baka iso iti pagguraan na kang, pampanunutom nga isot baka isot pagsinaan yon, apay kit di kakabsat no ti apot padayawam, makaamu ti apo keng ka. Ti apo ti mang sukat, ti apot mang bless king ka. If you honor God, He will honor you. Pero once ka in-prefer mo ti tao, fear of men, you become a slave. Agbaling ka nga adipon kakabsat iti fear. Agbaling ka nga adipon ti slave. Hanga deta ti kayat ti apo. That is not the will of God. God's will is that you will remain strong. So kitam, no naibagam kakabsat, DJ pamatim, kat naragsak di ko ungam nga apo, gyamanat. Tauray mabalin na pasaktak, di gijay tao ngam naibagak di kinapud no apo, kat I have peace of mind. I have peace of mind apo. DJ ti peace of mind nga dapat adaging ka.
Agpaiso, okay, balansin tayo. Adadya ko na nga, be at peace with all men. But there is also a time when you have to stand. People become your enemy. You don't make them your enemies, but they become your enemy. Enemy da ka, because you are on the right side, they're on the wrong. So contrary. You try to make peace with them, but awang kakabsat. But you have to stand for the truth. You have to stand for the truth. You have to stand for your faith. Amen? And pray, Lord, give me the strength. Give me the courage, Apo. Itad mo kanyak iti-courage. And all of God's people say? Amen. Amen. Oh, I hope nga na-blessan kay kadeti nga series tayo kabsat, the strength we need to stay afloat in our daily grind. Okay? So, number 1, God's favor and blessing. Number 2, power to overcome all kinds of situations. 3, God's sufficiency for our inadequacies. 4, wisdom. And number 5, strength to stand for your faith and to overcome evil. The Lord will give us that boldness and courage to stand for our faith. Amen? Recently, amoy no ape nga, permi nga passionate ka nang iprise, number 5. At da itinang tulungan ni Pastor John kanya, kat ko na agisten kalat anak ko, ibagam lat tatakin na pudno. You know? Just do what is right. Kat pampanunutag, unag paiso. Kat talagamot kakabsat. Amen? Just do what is right. Okay? So, kararag tayo. Lord, thank you so much for our message tonight. Thank you, Lord. Kompleto deti rekado, Apo. No strength ti pagsasaritaan. Ti menu kat strength. At daami na ingredients, Apo. The kind of strength we need every day. Your favor and blessing, Lord. Dawatan mi, nga digiti ganwat mi, panggap plano, bendisyon nam ida, Apo Diyos. For we know, ano si katimang bless ka digitoy, ado Apo Diyos iti magudilan. We pray that you bless our ministries, our live stream, bless our projects, bless Pastor June with heavenly wisdom. Give us also, Lord, the strength to overcome disappointing, difficult, hurting, and miserable situations. No, dada kakabsat Apo ita nga, at dada iti pakarigrigatan na Apo ita, pagkaskasapulan na, disappointments, Lord, give them the strength nga mang-face ka digito yung abambanan. And that, Lord, dagiti awan kada kami, health, kanda duma pa yung abanag, our inadequacy, sikat mang punwa po Diyos. And then, Lord, give us heavenly wisdom. But finally, Lord, give us the strength to stand for our faith. Because before we are anyone else, before we are a student, before we are a teacher, before we are a businessman, before we are a professional, we are first and foremost a Christian. And being a Christian, it requires that we stand. It requires, Lord, that we speak the truth. It requires that we shine. We make a difference. Kat iti daytang aspect, adu kada kami iti nakapoy pelang. Adu kada kami iti awan courage na Apo. Adu kada kami iti dayjay adda fear ijay puso mi Apo. Kat italik making ka, once nga nag-stand kam nga paragan ka, you will not only bless us, but those people will begin to see Jesus in our lives. Will begin to realize the Bible, Lord. Give us the courage, Lord, to stand even if the result na po kat conflict or people make us their enemy. Lord, give us the courage. I know you will comfort us. I know you will encourage us, just like what you did to the people in the Bible. So nga po, give us the strength to stand and make a difference. Bless, Lord, the HBBC family. Omti Gloria Kandayaw, in Jesus' name we pray. All of God's people say,